O ia tēnei, ko te rā whakamaumahara mā tātou I ngā hoia o te pakanga. Ko te 25 o Paenga Whawha te rā, e maumahara e tātou ki ngā uri o tū mātauenga. Nā te mea I tēnei rā, I te tau ko tahi mano iwarau te kaumārima, I tauatua I ngā hoia o Aotearoa mea hi treiria ki Karipori I te whenua o Korukoru. E waru marama te roa o te noho a ngā hoia Māori tuatahi ki reira. Ko tō rātou ingoa, ko te hoko whitu a tū. I tukuna rātou ki reira I rungi I te manako kia hinga I a rātou te hoariri. Engari he whāinga tērā I matapaitia, e kore, e tutuki. Nō reira, rua mano, whitu rau, whitu te kaumā iwa ngā uri o Aotearoa I mate, neke atu I te 5 mano I tau tū. Mai taua wā ki naene ko te ingoa ma taua papa I Maringi, toki ai te toto ko Anzac Cove. Neke atu I te kotahirau tau kua hipa I taua wā, hioi, kei te maumahara tonu tātou ki a tātou hoia katoa, I haere ki te muro o te ahi I ngā tōpito katoa o te ao. I Aotearoa nei I te rānei, arā ngā kōwhiringa wāhi hei tainga atu, mā te minita I ngā take wawao arā mā Ron Mark, anā ko Tāmaki Paenga Hira, ko Pukeahu, ko Karepori tonu I tā wāhi. Engari I kōwhiri ke te minita kia haere ia ki te rohe nohi o Uwawa I te tai rāwhiti. Hei tā te pūrongo a Irena Smith he hononga motuhake tō te minita nei kia Uwawa. Nā tana tainga atu I rangatira I te hui whakamaumahara I tū ki reira I te ata nei. Pērā e whakakotahi nei ngā whakaaro o te hapori, e rangona nō hoki te wairua o ngā hoia kua ngaro. The beacon call of this day, Anzac. Ko te minita I ngā take hoia tētahi whakautu I te karanga kia tai mai ia ki Uwawa, ki te tūhono ki ona pānga whakapapa I konei. Looking to come here for quite some time, but this time certainly could not refuse the invitation. I was quite chuffed to actually be asked to come. Tikana ki hara mai te minita ki konei, ai, ki te whakatutuki tēnā taha ona ki roto Ngāti Kurunui o te aitanga hauiti hoki. I te rānei hoki e whai whakaaro ana tēnei hapori ki te mate kaore kitea engari I rongo whānuitia ko te pānga tērā o te pakanga. E te hokitanga mai ki te kāinga, kāre tino ki te atu I ngā kraua, I haere patatu ki ngā marae. Ko kore te hiehie, ko kore hoki te tumanako, te whakatutuki ngā ahuatanga, kairunga marae, nā te mea ko ki te rātau. Ngā mea I ki te rātau I a rātau I te muro o te ahi, me ngā kēhua I hoki mai I o rātau taha. O tira, he tuku mihi hoki tēnei nā te minita ki ngā taone pakupaku pēnei me te tākoha nui ki ngā pakanga. A lot of the men who left these shores, both in the First World War and in the Second World War, and Korea and Vietnam, all came from the provinces, and they came from little places just like this. Atu I Uwawa, ko te whare taonga a Kamupene Si tērā o ngā wāhi whakamaumahara nui o te rohe nei, ko ngā manuhiri no te tai tokerau no Kamupene A, I tai atu hoki ki te kōrero mo te whakatū I te whare taonga a motu, mo te rōpurua te kaumāwaru. Ka hore hoki he whare I tuatu hei whakanui I te utu I utungia e ngā hoia Māori kia whai manae ki tēnei whenua. Irena Smith, Te Karere.